Assam Legislative Assembly Speaker pen ke pha amai along Karbi Anglong la pen dimang so aka thik ding atum chetong dun kachingwai along hemprek upon RDP. Difu Town Committee pen Difu Rong Supi upon open defecation free Puke Hall. Karbi United Council pen Difu Civil Hospital Blood Bank along DKCP. Kardom ada berta lang pen liberta than bang thare harmony pen bertang ton pen arjik tha. Assam Legislative Assembly Speaker pen ke pha amai along Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dimang so ke thik ding atum chetong dun. Assembly Central ho along ke pa do amai along Karbi Anglong pen Kidun asongja tum hemprek upon assembly kangnia hut RDP ning pusi ningje dun Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasolam kachini ji upon Assam Legislative Assembly Speaker Hitendra Nath Goswami pen chiti inko ratrok arni Assembly Central Hall along SCBD Sure Chepacha amai pado arni kangsam plira chitim apor pen kangni amai along Karbi Anglong Autonomous Council a Deputy Chairman Rites in his CM Tuliram Rokhang Karbi Jutang Jubat Amai Phu Chandra Singh Pro Joint Action Committee for Autonomous State Jakas Amai Phu Korsing Teron MP Barim Jayanta Rongpi EM MSc Kanchas Dekom KSA Songja Tum Chitong Dun Article 244A Alam Assembly Kido Aho Chingwai Si Hemprek Mate Autonomous State Keseng Ji Aphan Towar Thoneng Ji Pusi Songja Tum Speaker Goswami Aphan Pachini Pre Pho Arni Kangni Ji Assembly Amayalong Inglong Arat Aseang Tong Jaidun Pu Pusi Speaker Mayalong Ningje Amar Kotha আলোচনা করা মাতা কারণে পুন প্রথমবার কার্বি আংলঙৰ ডিমা হাছা সম্পৰ্কে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছা বহুতো ইস্যু আছে সংগঠনবিলাক বহুত আছে ইয়াতে আপোনালোক তেখেতসকলে 33 ইয়াৰ্ছ এইটো নেকি স্বায়ত্তশাসী ৰাজ্য এই অটোনমাস ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত আহিছে অর্গানাইজেশনের কাম কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে সংগ্রাম কৰি আহিছে কাঞ্চাস কম কাজ কম আৰু লগতে কারসা কেএনসি লগতে জাকাস এনে ধৰণৰ বহুত সংগঠন আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাৰ সম্পৰ্কে আপুনি যদি চাই যে oldest 62 district in India largest 62 district in India যে আমি গোৱাকৈ সিকিমকৈ বহুত ডাঙৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰে আৰু কাৰ্বি আংলং যদি কম্পেয়াৰ কৰে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং কৈ সিকিম বহুত সৰু আৰু গোৱাকো আমাতকৈ বহুত সৰু সিকিম আছে 3016 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ গোৱা আছে 3702 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু কাৰ্বি আংলং হল we have 10434 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 10434 geographical boundary মাটি সীমা ইনক্লুডিং ডিমা হাছা হলে আমি নাগালেণ্ডকৈ আমি ডাঙৰ গতে সিকিম আৰু গোৱা তেওঁলোকৰ বছৰত তেওঁলোকৰ পাই they are getting a per year 20-30,000 crores per year but we have received Karbi Anglong Autonomous Council last year only 282 crores মাত্ৰ 282 crores আমি all round development কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত আমি পাইছো কিন্তু ডিমা হাছা মাত্ৰ 150 crores পাইছে লাষ্ট ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং 282 crores লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ইয়াত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত আগতো ইয়াৰ পৰা কমেই আছে কিন্তু আপোনালোকক চাওঁ যে আমাৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ সিকিমকৈ তিনিগুণ ডাঙৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং গোৱাকৈ তিনিগুণ আমি ডাঙৰ কাৰ্বি আংলংকৈ পপুলেশ্যনত আমি সিকিমকৈ আমিও বেছি পপুলেশ্যন আছে Swachh Bharat Mission Urban Ateng Difu Rong Supi Aphan Open Defecation Free Mate Barpi Barso Kiti Tap The Arong Supi Pusi Difu Town Committee Asai Pu Kidopen Pachetang Difu Town Committee Asai Pu Pen Town Mate Rong Supi Ke Paro Angkang Open Defecation Free Mate Barpi Barso Ti Tap The Arong Supi Pusi Kidopen Pachetak Pon Swachh Bharat Mission Urban Arong Ateng Difu Rong Supi Aphan Open Defecation Free Puke Hok Along Kupini Ki Pudunji Do Lapen Kapingkat Alam Do Puluti Nikre Po Angbong Town Committee Kisai Pumate Executive Officer along Lokepale Horjia Phanta Kido along Pacheta Karbi United Council pen Difu Civil Hospital Blood Bank along
vi ka dure lang dam si VGP dam pusi kat news along berta nang pale vi ka chipi atheke chethe bongme kipi Karbi United Council atum laso alama phan pathe si non hejong difu civil hospital avi apuru along ake joy pen VGP dam si vi ka dure along akera pajirdun Karbi United Council abang phuatum vi ka chipi aphan kewang ke mesen lo pusi difu civil hospital vi apuru along kedo a doctor lapen okplan kelang achokomal tu ningje non mam support han berta mo tan ponik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435925116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang solahormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Dhinam upi putat bertalong wangtulo. Ingko rapli chingrum asong pen chiti ingko rapho arni. Nilip Chukuhela High School patu aklamalong. Rat chingrum amai padu pusi kadun salang bertanang pale. 6 schedule pen inglong so anak khai cherekom nang pa thepi alam pen kipa dorat ka chingrum amayalong so ingkora plia bidisar IAS Saipu barem jai kathar proton terang Samson teron Rajesh Tiso Juna Singh terang Thorom Singh teron lapen Arya sang hupenan parta warklu alu sipo chitong dun Mayalong MOS along ki chok chit an ta chen nangji lapen Karbi Anglong Junamas Council aron kimi kaselam along 6 schedule aron ateng nangji longle philang alam akimi water list ronga sara jakong hayu alam chithan Social welfare asai campaign long chap along ok pran ke messenger phan kechu nangji aputhak isi cherok tok amai padu pusi baithalang sopenili tum pheran ke jisone hi kadus along bertanang pale o solapen o so paya phan kichu ra kenang soralam ka chathan japan long chabalong pushana modengsi isi cherok tok amai padu long jap panchayat ke parlo anganwadi kendra bang phia phan ke panong amai along social welfare asai campaign Lina Gayan Sultana JK Afrin Bhanunath Mintu Hazarika tumcha tongdun Aluhia tum chiti isi arni pen chiti thom kep arni an ke panong pushana chiklo ke talon kinang soraram ka chetong anganwadi atuma phan than pachini Aluhia tum kelong ke joy kia hen dungke gakhir lapen han parusi chorang jiboda ka chetong arar phan than pachini Ada berta mangla pansikang ton ponigla tumi thangme kurwang thu